Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi hi langutisa mintlhontlho ya khampani ya mabazi ya GNT. Khale kha hi ri la hi mabazi a Giyani. Loko ye suka la ye phalavura ka ha ri na bazi ka Great Northern. Tibazi leti a ti ta va ti suka va Sudan, Bon, Mafarana yi karhi yi rhwalela vanhu yi famba yi ze yi ya fika Tzaneen kumbe ya Nkonko. Se kambe eka masiku ya namuntlha ya ri hava bazi. Kahle la ko va a graveyard ya mabazi. Se a hi ta kombela ku na sweswiwani ku swa hi traumatize leswi va nga tisa mabazi man'wana a swi suki swilo leswi. Milangutise Ngula ya Vutivi, vito ra mina ndzi Nsuku Rhulani Baloyi. Khampani ya mabazi ya xifundzankulu xa Limpopo leyi tivekaka hi vito ra Great North Transport kumbe GNT yi xaxe Dzambera eka miganga yin'wana laha yi nga siya vaaki eka xiyimo xa ku getsela ka meno. Vaaki va vula leswaku mabazi lawa a ya ha ri kona eka miganga yin'wana. Muteki wa mahungu Vukosi Mathonsi u langutisa swirilo swa vaaki. Mitlhontlho ya mabazi ya GNT yi anamile. Yi katsa ku hlakala ka mabazi ni ku tlhela ya yima ku tleketla eka miganga yo tala. Ku nga ri khale, GNT yi tivise ku yimisa mphakelo wa vutleketli eka 200 wa tindlela. Leswi tikombaka swi hundzuke xilondza eka vakhandziyi va Limpopo. Ngula ya Vutivi yi sungule ku lavisisa leswaku xana ku humelele yini hi mabazi lawa khale a ya ri matutu vana va Ntavasi. Then lani tibazi loko ti nghena ti huma ti ya Nkowankowa, ti hundza ti teke vanhu van'wana va ye dorobeni emitirhweni, ti yise vanhu etifemeni ta Nkowankowa ni le location la va ake tikhoto ni swikolweni vana va xikolo. Depot ya to a yi ri le ekusuhi ni xitichi xa xitimela xa Letaba ekusuhi na Basaf hikwalaho ku ri ni depot ya tibazi. Tibazi leti khala ti vitaniwa BIC ti pendiwe hi vuyelo va ti vita Bantu Investment Corporation. Loko se ku ta va Gazankulu ti ve ti incorporate na Valibuwa va ku na Valibuwa Transport, Gazankulu Transport hi to leta ti endle vutleketli laha tikweni ra hela. And then ti tirhe swivatani ti tleketle vanhu va etifemeni ku tele ku va busy ngopfu laha. A ku phitizela mikama ya koho mani swa ku ikhonomi a swi voni swa ku Nkowankowa ya kula. Vuvekisi byi famba kahle, vanhu va te emitirhweni va muka hi toho. Se kutani ku ta fika hi lembe ra 94 ku hala se ti nga ha vitaniwi Gazankulu Transport ni. Va ku i Great North Transport. Leyi yi katsa Libuwa leyi ri koho na Nkowankowa na Giyani because Giyani ka ku ri Gazankulu Transport na vo Malamulele na vo Mhala le laha ku ri ti-homeland ta the former Gazankulu. And then hawa ti tirha swivatani se ku ya ka nkarhi se hawa a hi ti swa ku humeleleni se tibazi to sungula ku thloveka one by one. Se hawa swi nga ha fambi kahle until to tala ti kuma ti-ground we le depot ta to laha kusuhi ni le Basaf laya. Then from there swilo swi va tani then tifeme na to se ti sungule ku pfaleka laha tibazi ti nga ha rhwali vanhu ti nga ha kumi business. That is how it ended up. Muganga wa Gavaza hi wun'wana wu nga khumbeka hi nkayivelo wa mabazi. Lowu hi wun'wana wa miganga leyi nga khumbeka hi mabazi ya GNT. Vaaki va ri ku hunguteka ka matirhelo ya mabazi swi va siye emaxangwini. Minkarhi yo tala hi tala ku fanele hi tirhisa ti-taxi. Ku ve khale a hi ri na tibazi. Tibazi leti a ti ta va ti suka va Sudan, Bon, Mafarana yi karhi yi rhwalela vanhu yi famba yi ze yi ya fika Tzaneen kumbe ya Nkonko. Se kambe eka masiku ya namuntlha ya ri hava bazi. Leswi swi vulaka swa ku hi fanele hi tirhisa ti-taxi. Tin'wana loko ri pela a va ha pfumeli na ku yi nghenisa eka ndhawu ya hina. U kuma ku ni suka eka Cukumetana ni longoloka na munhu wa ku ya Mafarana. Loko me se ni nghena la i famba na mani i Swanga
leswo khale a hi ri na tibazi leti a hi swa ku 5 o'clock ku na bazi leyi yi yaka eDzanini yi rhwala vatirhi yi ta va yi ri ya Dzanini ivi yi tlhela ku famba ku landzela eNkowankowa. Tibazi teteleto sweswi ka ha ri hava ku tirhisiwa etitaxi leti titaxi ti nga expensive eka vanhu swa tikanyana ku hakela na ku u kuma ku loko u xave thikithi u ta ri khoma n'hweti yi ta za yi hela kambe mali swa tika ku yi khoma mavokweni hikuva ku na swo tala leswi humelelaka. Sweswi hi vona ku nga ha ri na transport ko va na bazi ya yi-1 leyi fambaka nampundzu hi ma-5 yi tlhela yi ya vuya namadyambu hi 6 so swa tikiseleka swinene eka ti-community ta hina Gavaza surrounded hi va hi tikeriwa swinene hikuva na ti-taxi u kuma ku van'wana va afford so a swi olovi kambe bazi cause i ya mfumo a swi ri kahle loko yi va yi famba ku fana na nkarhi lowa wo sungula a yi fambisa xiswona so a hi ta ku ka Great North loko vo lunghisa swiphiqo leswi nga kona vanhu va ta kota ku famba va ya laha va yaka kona hi bazi a swi ta olova swinene. Ka GNT ya fikiteka ku vava munhu vulavula hi mabazi lama a hi famba hi wona mabazi lama a hi famba hi wona a ya tshama ya kha ya staka so loko ya tshama kha ya staka ni un'wanyana wa tikhondayi loko bazi yi staka mina na driver a hi fambi vanhu va nga famba hinkwavo ku sala hina laya loko hi ta entirhweni ha leta ka ku tala hi mhaka ya mabazi ya ku va ya onhakini endleleni wo fana na hina mali ya ti-taxi a hi na yona mali leyi holaka yo i yitsongo mali ya EPWP loko ndzi ni hakela taxi mali ya mi hela taxi swi vula ku vana kaya a va ha dya va ha dzuka va ha endli nchumu. Vaaki va ri a va swi tivi leswaku kahlekahle ku humelele yini hi mabazi ya GNT va lo vona ya sungula ku kayivela handle ka nhlamuselo. Fana sweswi loko ye Giyana ka ha ri na bazi ka Great North loko ye suka la u ye Phalaborwa ka ha ri na bazi ka Great North ko va leti ti ngo rhwale vatirhi maybe from Bolinyenya Xuluva and then ti ye Tzaneen ni van'wana va takunyana kwala tifemeni leti pfaku ti tirha vo Ready Fresh na vo Phakati. Lexi hi xin'wana xitichi xa mabazi lama nga onhaka eGiyani. Xiyimo xa mabazi xi tikomba xi nga tsakisi. Xivutiso i ku xana ku humelele yini ku va mabazi lawa ma tshikiwa ma va eka xiyimo lexi. Ta khensa switsongo swi nga koho mara loko mo langusa na n'wina va swi vona ku kahlekahle la ko va a graveyard ya mabazi se a hi ta kombela ku na sweswiwani ku swa hi traumatize leswi va nga tisa mabazi man'wana a swi suki swilo leswiwani ku loko hi tala hi kha hi swi vona swi hi tisela mabibi ya mbilu se hi ta kota ku vona ku himpela va xota loko ku hi pfuna hi ta pfuna laha hi lava ku pfuna hi kona. Mfumo lo because va ri Great North wela eka mfumo then mfumo wu pfuneta ku ri tise tibazi teteleto ku ri no ti ta pfuna e vaakatiko va kota ku va ti utilizer loko yi we Minkosini mindyangu yo tala hlupheka phela ku na tibazi leti va nga thayara ku tibazi ti endleriwe vaakatiko lava nga fikeleliki tithekisini tibazi ti pfunaka. Hi na problem yikulu hi mabazi lawa hi lwe nyimpi yin'wana yikulukumba ngopfu ka wona hi kha hi lwela ku hi kuma mabazi tanihiloko khale na khale a hi ri na mabazi ene mabazi lawa a ma hi fambisa kahle mabazi lawa a ma hi khomi kahle hi ti-villagini hinkwato a ku kumeka ma ri ku fambeni a ku ri na ra 1 ku ri na ri vo 9 ku va na ri vo 5 vo 5:30 vo 6 bazi a ma ri kona mara sweswi hi ku xota ka mabazi a ku na sweswo vanhu va le ku hluphekeni. Loko hi vuya emavhengeleni minhlangano ya swa vutleketli eGiyani yi hehla mfumo hi mafambiselo yo biha ya mabazi.
Malangutise ngula ya vutivi, vaaki va koxa tinhlamulo eka leswaku ku humelele yini hi mabazi lama a ma famba hi xitalo. Va nhlangano wa Giyani Passenger Forum va teke goza ra ku lavisisa leswaku xana i yini xi nga endla leswaku mabazi ya GNT ya nyamalala. 2016 swi vona ku mabazi ma karhele, khampani ya ka GNT yi vuye yi famberiwa hi technical staff a yi ri ya ka Scania, se va lava va ka BB Trucks va ta yisa mahlweni ntirho wa ku khanika, still tibazi ti mbumburheka ti hela. Se lexi xi nga humelela hi ve hi vulavula na vona hi kombela na vona a va hi xaveli tibazi, kambe a hi kumangi ntiyiso hi ku hetiseka. Vo fika lava nga khoma lava tshika va khoma lava tshika, va hi tsaleleni mapapila hi ku hambanahambana hi na wona la tifayeleni, kambe mabazi a ma fikanga. Hi khale kha hi fambisana lava Passenger Forum na Business Forum na Sanco hi karhi hi lwela timfanelo ta vanhu. So hi fike ka xiyimo lexi nga ka xona namuntlha hikwalaho ka xiyimo xa mabazi lama ma fambaka la a Giyani. I khale hi kha hi ri la hi mabazi a Giyani laha vatirhi a ku ri na problem ya ku vatirhi a va ha koti ku fikelela lomu va tirhaka, vo tala va tshike na mintirho ku xo famba swa durha. Laha hi ri khosati vatirhi va nga rila ka hina va ku hi kombela ma hi vutisela ku humelela yini le Great North. Lucky ya kona hi kume ku lava Passenger Forum already a va ri busy na mhaka leyi. Hi fike hi va khandziya very staff hi famba na vona hi suka kule na vona. Timisi leti va vulavulaka hi tona vo Thabo, Mkoni, vo Munama, Rogers hi hlanganile na vona va hi tshembisa ku tile na bodo leyi ri kona yi tshembisa swi nga humeleli swilo hinkwaswo. So aka nkarhi wa sweswi loko hi langutini swo languteka swi karhi swi antswa, mara a hi se fikelela hi lava ku fika kona. Ku fikela laha hi nga teka magoza hi tsalela presidente papila, ivi presidente va rhumela MEC Rogers Manama va ta laha hi ti 16 ta February 2023 hi vulavula na vona, se va hi nyika matimba ku fanele hi hamba hi vulavula na ti-board of directors until hi za hi kuma tibazi leti lavekaka. Kusuka kwalano va ve va nyamalala futhi hi nga ha communicate kahle. Hi ya mahlweni hi vulavurisana na vona ku fikela loko hi ya twanana timhaka ta ku ri va ta hi nyika ti-lease buses, lava nga hi nyika ti-lease buses to ringana a hi twanane 10 mara va hi nyike 12 loko ti hlangane ta ka GNT ti ku 18, kambe ti-lease buses a ti yangi helo na 6 months a ti hetanga ti nge se sungula ku hi karata. Hi tlhelela futhi hi ya vulavurisana na board of directors va ve va ta hi ti 6 ta February last year 2025 hi hlangane na community hall laha va nga hi tshembisa va hi nyika na papila ro hlambanya ku Giyani va ready na ku yi operata, va ta tlhela va katsa na ti-small business operators, kambe swa ha ta famba hi ti-process teto. Ivi hi mpela kusuka kwalano hi ve hi tirhisana na vona nhlamulo yi humanga. Lexi na hi rilaka xona hi business chamber i ku nkayivelo wa mabazi wu affecta business ya community ya Giyani. Loko ni ku affecta business ya community ya Giyani i ku vanhu va tsandzeka ku ta mintirhweni or va kota ku kuma transport leyi nga reliable ku va kota ku tirheni yi nga safe. Mi ta tsundzuka ku mabazi loko ma suka nampundzu na namadyambu ma tlhela makaya na nhlekani ma va ma rhwale ti-breadwinner ku ri vanhu lava kotaka ku ta va ta tirhaka la Giyani. Loko mabazi ma scrap, loko mo languta kwala a jarateni leriwani mi ta swi vona ku scrap ntsena. Xicrap lexa loko xi kuma accident xi dlaya ti-breadwinner, ku safara vana vangani, ku safara mindyangu yingani. So hina as business chamber hi ri mabazi a mati ma kota ku tleketla vanhu hi ndlela yo hlayiseka, ku vanhu va kota ku fika mintirhweni va hlayisekile, vanhu va kota ku fika adorobeni na kun'wana na kun'wana lava fikaka kona ku va kota ku fika hi mabazi lama nga ta ma ri kona. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni vaaki va amukela matshalatshala ya mfumo yo va tisela nhlayo yo karhi ya mabazi, kambe va ri ya xotela kule. Hi tlhela hi mi amukela eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka mintlhontlho ya khampani ya mabazi ya GNT. 20 ta April hi tsala papila hi tsalela MEC mani ve ri mani va lava Rosemary ivi ri Mathe Violet hi va landze kwele ofisini va hi sala papila hi ti 20 ta April lembe reri ivi va ri yisa ka lidede hi ri kwalano. Ivi kusukela kwalano ha rindzele nhlamulo
loko ha ha rindzele nhlamulo hi ti 11 ta June 2026 hi loko va hi hlamula hi 11 wa mabazi lama ma vonaka lahawani. Se lexi xi nga sala veri leti ti nga sala tibazi before ku hela September tibazi ti ta va ti helerini. Ka ku lexi nga na xiphiqo kona va hungute fleet ya hina kusukela ka 45 va yi vuyisa ka 18 leswaku a hi ri na 40 shift va ti vuyise ka 21. Hi va na 36 wa mabazi lama ma ri na subsidy va hi vuyisela kwalaha ka 18. Leswi ha ha ri makungu na swona hi ta yi tlhontlha ku fika kwale va nga kona hi ta nghena hinkwako. Lava va nga hi hoxela hi lava va nga ta va ta endla statistics hi nkarhi wa COVID va hunguta tiruti ta hina va ku ku hava vanhu na vona hi ta va lava hi ta va kuma. Hi yelwele hi tetani ivi ku ya vuyisiwa mabazi ma 9 ku ri ku hina hi tshembisiwile vo 70 mara ni hlamala ku why va hi tshembisi vo 70 ku ri ku laha hi se tshama hi operate hi vo 70 hi operate hi 45. Se laha ni swi vona ku lahawani ku na fishings lanyana yin'wana laha ho hemberiwa yi nge heti. Se sweswi ivi va hi surprise ivi va tisa mabazi lawa ma 40 ma 9. Se hi swi vona ku hayi impela va tisile mara vusweti byi kona vanhu va le ku hluphekeni ma nge endli nchumu hikuva loko ma fikile ma ri 9 ma ya fika ma katsana na lawa ma nga laha ivi se ma ku 18 yi nge khavari ma yi vona 45 sweswiwani hi ri na 18 swi vula ku vanhu va nge khavareki vanhu va nge koti ku va famba ene sweswi ku na challenge TUT hi liya ya pfula va ya famba hi yini. Titaxi ta durha va ka hina ene leswi nga safe i mabazi malama. Se loko hi vona mabazi lawawani hi twa hi tsaka mara sweswi hi twa timbilu ta hina ti vava hi ku a va hi tiselangi enough ku hi ta kota ku khavhara vanhu lavo xavisa va tshembi mabazi lawa. A hinkwavo lava mi kumaka ku va nga kuma mali ya taxi hinkwenu hi tshembele ka mabazi malama hi mali leyi hi holaka hi ku yitsongo. Ya ta hambanahambana ku na board ya hina yona yi nga ta langutisa ku yisiwa mabazi kwihi. Mi ta swi tiva na le Giyani ya kuma 9 wa mabazi sweswi a yi operate hi I think 18 wa mabazi sweswi yi kume 9 yin'wana laman'wana ma ta yisiwa a swifundeni swin'wana na swin'wana kwala Limpopo. A yi nge ina hina katsongo Giyani i na 96 wa ti-village and village yin'wana na yin'wanyana yi lava bazi ra yona rin'we kumbe mambirhi ku ma kota ku va maka ma cincana loko rin'wana ri nghena rin'wana ri huma ku va na a constant flow ya transportation. Se mabazi lama nga kona mongo a ma enelanga and ma nge cinci xiyimo lexi hi nge le ka xona sweswiwani. Ku laveka mabazi man'wanyana and hayi ku mabazi ma ti-second hand ku fana na khale swi va endlelaka swona. Ku laveka mabazi mantshwa lama nga ta kota ku koka malembe mo tala ku ya mahlweni ku hi ta kota ku wisa ku tshama kha hi ya up and down ya ka province ya ka Lidet ya ka mani lawa mabazi ya ka transport. Loko va kota ku nyikela mabazi mantshwa lama nga enela hi ta swi kota ku ma kota ku qhuva for nkarhi wo leha vanhu va kota ku ya hala na hala va hlayisekile. Hi ku loko hi langutisa ti-route leti a ti ri kona ti ri 21 loko sweswi se ti redusekile I think se hi nga va hi seva hi 1% ya ti-route leti a ti ri kona. A mi se fikelela ka xiyimo lexi a hi lava xi fikelela ka xona. Leswi ha tikaku loko mo langutisa exibedhlele a Khensani ku pfuxeriwa hi 12 na nhlekani. Loko u tshama ka Hlomela u boheka kusuka hi 5 nampundzu u ta tshama getini ya xibedhlele a ku na mabazi laha xikarhi u ya tlhela hi 5 namadyambu ku va u tele ku pfuxela hi 12. Se a hi lava ku ti-route leti a ti tirha according leswi va tirhisa swona. Munhu a kota kusuka a ka Hlomela hi 10 a ta fika laniwani hi 12 a tlhela a kota ku tlhelela kaya hi 1 mara sweswi va tsandzeka ku ti-taxi ta durha. Vonaki ngopfu i Great North amatikoxikaya ko tala vaaki va va ma vona nampundzu nhlikani madyambu sweswi va vona nampundzu na madyambu ntsena i yini swivangelo swa kona? Mabazi ya ha ri kona swifundzhenitsongo na le ka emakaya. Lexi hi nga ta xi hlamusela i ku mi ta tsundzuka lembe leri nga hela department ya transport ku nga yona leyi yi assignaku ti-route hi yona yi nga decide ku ku na ti-route tin'wana yi la ku ti teka mapatu yan'wana ya ta tekiwa ya nyikiwa ti-bus operator tin'wana. Se ni nga hlamusela ku hi yona reason leyi hi nga yi vonaku kumbe hi nga yi hlamusela ku
ku vanhu va nga yi voni ngopfu GNT kumbe mabazi ya GNT mara ha ri ku operateni ene ku na swo tala leswi hi nga swi endla ku lunghisa GNT na situation ya operations ya GNT hi nga tiyisisa ku GNT ya ha ri kona yi le ku lungheni hi le ku lunghiseni ya ta pfuneta ku fambisa vanhu. Lawa i mabazi lama vaaki a va tshembele eka wona kambe sweswi tanihiloko mi vona endzhaku ka mina ya onhakile nakona a swi tikombi ya ri kusuhi no lungha ku ya ta tshamisa sweswi ku fikela rini a swi tiveki. Tirha ka rate ya 85% la hi nga kona sweswi. Mabazi lama ma nga kona i almost 258 wa mabazi. Hi le ku tirheni na ku kuma mabazi mantshwa mi ta swi tiva ku hi kume ku fika sweswi hi kume 24 wa mabazi hi August. By the end of August hi langutisele ku hi va hi kume 71 wa mabazi mantshwa lama nga ta pfuneta ku khandziyisa vanhu ku va yisa lava va lavaka kona. Nakona treasury yi pfumelele ku hi kuma 4 million rands leyi nga ta hi pfuna ku hi lunghisa 50 wa mabazi lama ya lunghisekaku. Laman'wani hi nge swi koti ku wa lunghisa hi ta wa susa ka tidepo ta hina. Mi ta swi tiva ku tidepo ta hina hi criticize ngopfu ku ku na mabazi ya khale van'wani va vitana madepo ya hina tidepo ta hina hi ti-scrap yard. Se hi le ku tirheni ka ku lunghisa mabazi lama lunghisekaku na ku introduce fleet leyintshwa. Hi fike emakumu, tsundzukani leswaku nongonoko lowu wu ta tlhela wu haxiwa nakambe kwala ka SABC 2 hi Ravumune vhiki leri hi hafu ku bile awara ya 2 ni ndzhenga. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu. Riperile.